uNgizwe Mchunu manje proud wokuthi une organization ekuthiwa iBhinqa Nation. Kodwa uma ungahlala phansi and le organization yakho uNgizwe Mchunu uze athi uzo decide nayo ukuthi bazovotela abantu, kodwa uma ungahlala phansi naye uthi sithi structure sale organization yeBhinqa Nation asikho. Okay ke mangaka ama members ale Bhinqa Nation awekho, it's none. Okay ke igroup ke mhlambe la ku Facebook ke noma kuphi ku social media la kuthiwa khona this is the Bhinqa Nation group, sibona ukuthi napa labantu bakhulumani, ayikho. Kanti mawuya kubaculi bamaskandi makuthiwa uyakukhuzana uzokwazi ukuyithotha ama Blue Nations mangaki, uzokwazi makugcokama ukuthi ama Red Nations mayingaki, uzokwazi makagatsheni ukubheka ukuthi bangaka abantu bakhe, yabo, uzokwazi mangabe uya kulamanye amaciko kodla ubheke ubotho napa abalandeli bakhona, yabo, uzokwazi mawuya kothwasa lekhansela, uzokwazi mawuya kulagxapha ukuthi napa abantu bakhona, yabo, abantu abaculi abanabantu, yabo. So if mina ngenza something mase ngibiza ukhuzana ngibiza igcokama, ama ifika ukhuzana lifi igcokama liza nalabantu balo vele. Iyapi le nkulumo yami ithi mina ngiyambona uNgizwe ukuthi ikhona ivision anayo ngeBhinqa Nation. Akenze njani manje leBhinqa Nation? Akazama ukuyenza ke manje ibe yilento ayimaginayo ukuthi iyona. Akabe nama members manje azolwela lento because okwamanje awekho. Okwamanje bengabe ethi samabhinqa asivote, lapho he is talking lies. Because kulama bhinqa abakhulumelayo khona abasenkatheni, khona abayi-ANC, khona abayi-Action SA ezamzwakele ngqango lapha ya, khona abayi-DA, khona vele bonke laba kufana nasesontweni. Mawumfundisi esontweni awukwazi ukubhosta uthi mina abantu bami ngizobatshela ukuthi abavotela ukuthi akuhambe kanjani, ngoba la kuwena abazele ukuzothandaza abazofuna usizo la kamoya, kodwa mase ziya empilweni omunye uyikhansela ulesontweni lakho lihlangane ethile. Nongizwe mayikhuluma ngamabhinqa, ukhuluma ngamakhansela, ukhuluma ngamakhosi, ukhuluma ngeinduna, ukhuluma ngamakholwa amabhinqa, ukhuluma ngama-mayors, ukhuluma ngama-ministers, ukhuluma ngama-MECs, azakhulume ngisho nangawo president was umsholozi uyambotha uyibhinqa. Yabo, khuluma ngawo. So bengabe ethi thina samabhinqa sizo decide imaphi amabhinqa azo decide, because amabhinqa amanye vele siyazi ukuthi ayinkatha. Yabona? Ayoyivotela inkatha futhi with peace. Amanye amabhinqa i-EFF ayivotela i-EFF amabhinqa. Imaphi la wakhe athi uzo decide nawo ukuthi ivote bayithatha kuphi? Cha. Akakhuluma iqiniso uNgizwe Mchunu ukuthi yena ukhuluma ngaye ukuthi iyiphi inhlangano azofuna ungabathuka abaholi bakhona. That is the thing. Mina ile nhlangano kuphela engithi mangabe nithi nifuna ukungiyuza ningisebenzise ngeke ngize nginithuka ke nina, kodwa ezinye inhlangano zothuka, kodwa asikhulumi ngamavoti. Amavoti isibonelo nje nanga ubheka imtolo lo nobhala ANC eKZN washo wathi edlalela wathi uyi deputy naye manje yelokhuzana yeBhinqa Nation, kodwa deep down siyazi ukuthi unobhala weANC eKZN. Shuthi nobheka imtolo bengabe ethi useyibhinqa sekumele atshele uNgizwe ukuthi what you must vote for. uNgizwe akajule, akaqale manje asuke ekudlaleni, akayishithi impilo manje eze kwi reality, because ukukhuluma ngabantu abaserious empilweni akabe akazame kona, akukho lula ukuza kwi reality, but at least akazame kancane ukuza khona. Okwamanje lento angakasho ukuthi I'm taking him off. Okwamanje it's only a fair and free advice ukuthi amabhinqa, even namabhinqa alapha komaskandi, ingqwele zomaskandi, abathandi makaskandi, inkunzi zomaskandi, yabona amabhinqa alapho anenhlangano abhilonga kuzona kuma ward aso. No what aso. Abanye olokhuzana bala emabranchini, abanye abalindele ukutshelo. uNgizwe akangayikhohlisi yena ukuthi athi thina njengeBhinqa Nation akathola inhlangano uNgizwe azi nathi inhlangano yami sengilwela lenhlangano ukuthi aye phambili, because ustrong manga uyakwazi ukumela into yakhe. Uma ngabe nje ezosusa le element yenhlamba naye angaba asu element yenhlamba bese bayi fighter, angakwazi ukuba leli fighter leli othi mawuthi forward li forward, kodwa makunenhlamba makune element etribalism phakathi, umuntu nje awumcwasi ngobuhlanga bakhe, awuyenzi lo mistake.
awuyenzi leyo mistake leyo. Angiphathi abantu bala eSouth Africa ngathi ngavumela ukuthi uxhase ngisho abantu engebona bala eSouth Africa ngobuhlanga babo. Angiphathi abala. We are all one. Akufanele kuze kuzokala elements yokuthi ngithi hayi nina bobani ninje. Cha, lonto ungayenza ekhoneni lakho nakhona futhi mawusudakwe into ekudakile. Kodwa on a public domain umuntu awumcwasi ngobuhlanga eningizimu Africa. Because iNingizimu Africa eyawo wonke umuntu ohlala kuyona. Azikho indawo eyivumeleke ukuthi zibe inogo area yavalwa leyonto. Yayikhona ngekhathi zobabamkhulu nobaba, but yavalwa lento yonogo area. Awuphahlukeli entweni ecishe ifuna ukuzenza leyonto ukuthi hayi wena ukuthi, hayi wena umXhosa, hayi wena umZulu, hayi wena umShangane, hayi wena uIndia, hayi wena ukuthi awuphahlukeli entweni enjalo. Kuyicala line charge yalo mase ziyekhona. Leyonto leyo. You can easily get arrested for that. Yabo? So kunezinto bafethe kufuneka sifundisane ngoba ngasho ngathi mina ngiyolwela abantu. Kodwa umsebenzi wami ukulwela abantu wonke, including wona amabhinqa, ukulwela, including ama politicians, ukwalwela ukuthi mina ngibe nefair, ngingachemi sengibonakala ngicheme nabanye njengalezi idididi zenyanga efika ibaqoli abantu bese kuvela ukuthi isifuna ukuzenza ngazi ukuthi ichema nabantu. Akuchenywa emhlabeni. Awuchenywa nhlobo. Okubiza inhlamba uyibhekise kumuntu, you are violating ilungelo lakhe. He's got a right to press a charge against you. You are violating ilungelo lakhe. And ayikho into ekuthiwa hayi inhlanya ziba indawo yazo. Umuntu akafuna ukuthi uyahlanya, then that's it. Ayikho lona. Umuntu mayehlanya akathathwa beke endaweni efanele. Inhlanya nazi ikhona ezingasala uliki kuba njalo nje. Uyabona? Umuntu makuthiwa students, okay, akaye esikoleni. Umsebenzi, okay, akaye emsebenzini. Uyabona? Yes, politicians, okay, abayidlale le game yepolitiki, yabo, but nayo abayidlale kahle peacefully. Bayidlale ngama facts. Politiki nje idlala ngama facts politiki. You put facts on the table. Uma kunomuntu onama facts angaphezulu kwakho, then uzokushaya ke lo muntu ngepolitiki ngoba wena ukhulume waze wahluleka ukuchallenge. Kodwa ukuthi uhluleke ukumchallenge akusho ukuthi yena u100% right, but uaccurate. Ngoba uyena othi mayikhulumile bese ungakwazi ukumchallenge. Usangaqhamuka kodwa ungakwazi ukukhuluma ngaphezulu kwakhe. Noma usangayikhuluma into ijike ingenzeki. Yabona usungambamba lapho ukuthi hayi wathi kuzokwenzeka why ingenzakalanga, then from lapho ila uzobe seqala naye usukhona ukumteka off khona ukuthi ayingeke wena uyakhuluma but azenze into eyishona. Kodwa ukhumbule verse ukuthi lemhlabeni mfethu uyathembisa, uma uthembisile bese uyazama ukuthi ayithembisile uyenze, but uma uthembisa into ezu20 ngeke uzenze zonke, including politicians kunjwa enza ama manifesto nje ungabhala phansi mawuthanda lento abayithembisa ama manifesto ngeke bazenze zonke, but ezinye zazo bazozenza. Because mangena iqembu elisha ufuna umuntu aqala ayifixe yena, maqhubeke elidala iqembu lelo ufuna aqhubeke lagcine khona. Ngithi mina igama kuBhaka isibongo ngizama bathi ngihambele bathi ngibone bathi ngizizile. Mina ngeke mfethu ngikutshele into ngokubhayiza. Ingakho noma ngikhuluma ngalo mjito ekuthiwa uNgizwe Mchunu, ngime advise nje kahle ukuthi akeke ayenze le organization yakhe yeBhinqa Nation befuna iphile, asiqale sibone iphila. Angagijimi athi uzobiza upresident ukuthi abakhulume kuyona. Ukhuluma kanjalo usile ekhanda entweni engakabona ngathi iyaphila yini. Akuthiwe nangu kusuka upresident othile noma unobhalo othile uyokhuluma entweni kanjani. Lapho thina ubuholi bakho singamngabaza ngoba ayiphili into, sibona ama members, sisibona istructure sayo ukuthi nasi structure, then from lapho ke sesiyabheka ukuthi yini inhloso. Njengo SACP bayaphila labantu, okhosathu bayaphila labantu maningi. Ngeke ngize ngwabale even ama unions obona kahle ukuthi amele abantu, amele abasebenzi, amele ukuthi kodwa ani structure ayaphila, yabo, and anama principles awo. Okhosathu nosathu uyabona baningi ngeke ngibaqede bathwa ngabale bonke, kodwa ama unions aphilayo amele abantu abathile, ani structure. Uyazi ukuthi la ngihlangana nobani uyabona, uma sikhulumile siqala la sigcina la makunama challenges kudilwa kanjani nawo ngaphakathi before aphumele ngaphandle. Hayi ukuthi uthi une structure kodwa yonke into ikhulunywa la ayikho into ekuthiwa yangaphakathi le. There is no such. There is no such. Try me looking back. Mina ukhumbuleke angikhulumi mina ngokwasemhlabeni mangikhuluma ngikhuluma ngokwasemazulwini. Ngoba ngifika nje ngithi lento kwamanje yabona angibonise. Sangafika ilanga.
lengathi khona ke sengifaka u7 kuyona angawufaka u7 manje kusebonisa nje but ngisangafika no7 uma ngifika no7 ngisuke ngizofika nezizathu ukuthi why ngisho lonto ngoba kugcineni phela la asidlali la we can't afford to have a banana republic la khona umuntu evuka ekseni athi namhlanje ukuthi angithuke uRamaphosa uyamthuka kusasa ukuthi angithuka uZuma uyamthuka kusasa ukuthi angithuma umtolo uyamthuka kusasa ukuthi angithuke noMagugu Simelane uyamthuka phamba kusasa ukuthi angithuke uMakhosi Khoza uyamthuka namhlanje angithandanga uBonkosi Khanyile uyamthuka namhlanje angithandanga uDungu uyamthuka namhlanje angithandanga angithandanga ubaba uhlabisa wenkatha uyamthuka namhlanje angithandanga uZwakela uyamthuka namhlanje angithandanga uPapasi weDA uyamthuka namhlanje angithandanga uMphemba uNtuli wenkatha uyavuka useyamthuka uLokhuzana uthuka uNtuli namhlanje angithandanga uJobe useyavuka uyamthuka namhlanje angithandanga umfundisi uDube uyavuka uyamthuka namhlanje angithandanga uZwakela eMncango uyavuka uyamthuka we can't afford we can't afford tshela mina ngibhala hayi ukhana namhlanje ngithandanga uZandile Gumede uyavuka ngithuka uZandile Gumede namhlanje ngithandanga uZweli Mkhize uyavuka uthuka uZweli hayi no we can't afford bro asifuna labantu sifuna labantu angithandanga uZikalala uyavuka uyamthuka uyabona angithandanga uPhema Judia Eastern Cape uyavuka uyamthuka uPhema Judia no we can't afford to do that angithandanga uMbalula uyavuka uyamdelela umehlela phansi uyamdelela hayi we can't afford awuthandanga uKhumalo weMK uyavuka udelela uKhuma no we can't afford that you can't afford that you can't afford that la asikhulumi ngobuhlathi la sikhuluma ngereality eyokuthi uma sabantu into ayenziwe ngendlela ngendlela hayi ukuhlohlwa abantu bayahlohlana abantu ekugcineni abantu bakushengula simini khona abantu abavele bathi hayi siyakuthanda abantu asifuni ngobani siyamthanda ubani bakwenza isilima wakwenziwa abantu intombazane uthandana nomuntu onemali onemoto kuthiwa hayi miyeke abantu abanemali bazodlala ngawe umiyeke lo muntu onemali ubamba umuntu ofaka amatekwe All Star akwenzeni ngesicathulo seteke kubhonya ekubhonya ulambe ngisho eswini lo wemoto at least ubekunikeza 1000 aqova utsotsi qethe azobamba inkunzi kini angiphela kwathi wayeke wemoto lo wayethi miyeke lo owemoto akalungile yena usemthathile usejika naye usuyinhlekisa wena benzanile abantu umuntu bengathi uyak-advise kanti umuntu ufuna ukufeza inhloso baba we must always give a fair advice hayi lento wenzani ilima into engiyibonile mina abantu la kwa social media benzani ilima bengathi umuntu uyakuthanda kanti ufuna uqhubeka uhlomeke ukuze kusasa masushayeka betha abantu hayi siyakuthanda macingwana siyakuthanda ngizwe ungizwe uphuca imoto iJSC bonke labantu basiyakuthanda akhongisho aba u10 abathi macingwana asikuthengele imoto ngoba ihambile imoto yakho baphila abantu basiyakuthanda akhongisho asikuthengele imoto ungizwe manje uyilwa yedwa indaba yemoto ethathwa uJSC uyilwa yedwa manje labantu siyakuthanda into ezimenza isilima nje ezimthanda ngoba zithi hayi batshele ngoba ujabulela ukuthi utshela lo muntu lo ongazwani naye mzali batshela wena kosa ngokunye ukuthi awumfuni yabo kosa ngokunye ukuthi awumfuni ngenkathi iVetika ngizwe inama challenges workshop babengaya abantu babelinda ukuthi ungizwe akaza ngoba abekho nje abake baya bathi awuthi soto itoya sithi ayizwe kwakade ku empty until kuqale kukhali sound kwayimabe besuka abantu lebehloli khona umthanda kanjani umuntu bengabe uzwa amazibopho ayikho lonto le mhlawumbe umuntu athi uyakuthanda ngoba ekugumbela ithuna ayikho lonto le umuntu umthanda ebuhleni umthanda ebini umthanda umuntu uma umthanda umuntu kumele ngabe uyimember yeBhika Nation manje ngabe unenamba yokuthi mina I am a member of the Bhika Nation hayi ngomlomo ninama principles ukuthi yini enifuna ukuyenza as i-organization yeBhika Nation abhalwe phansi you can't produce athi siyakuthanda you are not even a member who's fooling who yile engayifuni ukuthi umuntu nimenze isilima azi umuntu abe proud ukuthi ngine support kanti akho support udlala abantu abamenza isilima thola mina ukungipha co support babili bathathu abantu ngempela abangathi abathi makuthiwa usenkingeni athi umuntu ngizowa nawe abantu bayabaleka mawusenkingeni thola ngakufake thola mina ukungipha mina awukwazi mina ngisebenza inkinga zabantu ezikuma level aphezulu kakhulu ngokuhlukahlukana kwazo ngidile nazo ngokwepower mase ngifika la ngizoxoxa is because ngifuna ukuthi ngiyinarrate
ukuze ni understand and put it to your consideration and take it very serious. But mina ngidinga ukukhuluma kanje mina. Fika ngikhuluma kanje ngiphinde ngiyisebeze into engiyikhuluma. Ngoba namhlanje ngisho ngithi i-manifesto ANC mabhide kusasa. Wonke ama-comrades azophuma ngomningi babo. Kuzobe kugcwele lapha. Kuzobe kugcwele. Azophuma nje. Ne-transportation futhi nje izobe ikhona futhi kuzobe kwawa ne-KZN awekho aqhamuka kwamanye ama-province. Kobe kwawala. Ngaqhamuka ama-leaders nje ngoba ezosupporta from other province but nje i-KZN ezobe isemozisi mabhide. Yabo? I-KZN ezobe isemozisi mabhide. Ingakho nje njalo mina bengabe ngila ku live ngisuke ngizokhuluma into enesiqiniseko sokuthi abantu all over the world they must learn something out of it at the end of the day, if you know what I mean. Yes. Athi umuntu hayi ngiyamthanda ubani kusho umuntu ongakazi uhlale ngisho naye phansi. Awuyazi mentality and i-behavior yakhe uma ngabe sehleli phansi awukazi uhlale ngisho. Awukazi umnikeze ngisho u1000 uthi hayi ngiyakuthanda mfethu ngicela ukufakela i-wallet now umenza isilima. Umenza isilima. Ngiyakuthanda. Na yajabule ngiyathandwa. For what? For what?